Baramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, amahoro y'Imana abane namwe. Muraho murakomeye, ndashima Imana ko isubiye kumpa umwanya kandi wo kuganira namwe. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Ku ijambo ryitwa imbabazi niryo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku iryo jambo. Imana Isaheli ibaha umugisha. Aya masaha niho nkiva gusenga bene data. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndizera ko bamwe muri mwebwe namwe mwagiye gusenga kuko hari amasengero afunze mu bihugu byo hanze. Hari amasengero agifunze. Yesu Kristo nabagenderere bene data mwebwe musengera mu rugo, abarungikire umwuka wera kugira ngo abarongore. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya, ndagushima data ukuntu usubiye kunyemera kuvuga ibyawe. Data mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze mwamushikire umuntu wari wese mwami ari bwumva ino video. Ndakwinginze data buja ubaho umugisha. Ndirukanye satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo ugenderere umwe wese. Uwiteka we, oh haleluya. Ndakwinginze Yesu Kristo ndungikira umwuka wera kugira ngo nasame na wavuge. Urakoze Yesu, usabye magambo make byinshi uduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane bene data. Tugiye kugana ku ijambo ryitwa imbabazi. Ariko ndabanza mbaza umuntu wari wese, mwene data uri muranyumviriza, ubwo ntihoba hari umuntu utarababarira? Ubwo ntiwoba utarababarira mugenzi wawe yakugiriye nabi? Reka ndakubwire, urashobora kuba ufite umuntu yakubabaje kandi akanagukomeretsa bivuye mu mutima, akagukomeretsa ukanayibona akagukomerekeje. Ariko cyo nakubwira cyo, mwene data, ndakwinginze umubabarire. Reka ndababwire, ahangaha mu isi turahura n'ibintu bikomeye cyane. Turahura n'abatubabaza, turahura n'abatubeshya, turahura n'ibintu bitandukanye. Ariko mwene data, ntiwibagire imbabazi. Kubabarira umuntu yakugiriye nabi ngo nitubabariranire, ngo niho na data wo mu ijuru azatubabarira. Nidushake imbabazi tuziho uwundi, kuko ndakubwije ukuri, nitutababarira bagenzi bacu, na data wo mu ijuru ntago azatubabarira. Mwene data, urazi ko ushobora kurimbuka kubera icyaha cyitwa kutababarira mugenzi wawe? Erega gutababarira ni icyaha nimba utabizi. Niwibuke uwakugiriye nabi, niwibuke umuntu yakubabaje, niwibuke. Ntuvuge ngo nta mbabazi yaje kugusaba. Nubwo atogusaba imbabazi kubera ko wewe ukunda Imana kandi ushaka kwigira mu ijuru, numubabarire. Babarira mugenzi wawe kugira ngo wowe ubohoke, kuko imbere y'Imana ntabwo uzavuga ngo ntabwo yansabye imbabazi. Twebwe akazi kacu ni ukubabarira. Reka ndababwire, buri muntu arafite abamubabaje kandi tukibabazwa. Turacari mu iyi si, turacababazwa. Ariko mwene data, ntiwibagire ko ukwiye kugira imbabazi ukababarira mugenzi wawe. Benshi baragenda gusaba imbabazi ugasanga barazimanye. Reka ndabahe historia imwe. Harabayeho
umukobwa umwe yarakunda Imana, yarayikunda pe, yarayikunda Imana, yarakunda Imana cyane. Haragera igihe cyo gupfa, abantu bose bagira ngo agiye mu ijuru. Burya rero Imana yaduhishije, iduhisha aho umuntu agiye. Bagira ngo agiye mu ijuru, baramurira ngo tuzabonana. Uwo muntu baragiye barapima ibikorwa yakoze ntivyasha. Baravuga ati nimugende murebe mu gitabo cy'ubugingo. Bagiye kureba mu gitabo cy'ubugingo basanga izina ryiwe ntaririmwo. Maze babaca bagira iki, bamwereka icyatumye atandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Hari umuntu yari yaramugiriye nabi. Uwo muntu agiye kumusaba imbabazi arazimwima. Uwo muntu ararira, arapfukama arazimwima. Icyo ngicyo yakoze nicyo cyatumye atinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mwene data, urashobora kuba udasukisha, urashobora kuba utagize icyo utisiga, urashobora kuba mbese ibyo ari byo byose kabisa unezeza Imana, ariko hari umuntu utababariye. Rino jambo rizi umuntu atarababarira mugenzi wiwe. Imana irimwe irashaka ko ubabarira uriya yakugiriye nabi, kuko nutamubabarira mugenzi wawe, mwene data, nutababarira mugenzi wawe nta juru zinjiramo. Nimuze tubabarire bagenzi bacu, maze dusabe Imana twibagire. Dusabe Imana twibagire abatugiriye nabi, tubababarire, mbese twibereho tubohotse, atakintu kiturega, tuze twigire mu ijuru amahoro, atakintu kidufashe. Mwene data kuranyumviriza, ubwo nta muntu yaba yarakugiriye nabi, subiza amaso inyuma, ibuka nimba warabyibagiye. Ubwo nta muntu yoba yarakugiriye nabi ukanka kumubabarira. Ubwo nta muntu yoba yarakugiriye nabi ukarindira ngo kuba ataje kunsaba imbabazi ngo sindamubabarira, ngo kese aje kunsaba imbabazi. Mwene data uri kuranyumviriza, ibuka, nimuze twibuke abantu tutababariye, maze tubababarire kugira ngo twicire inzira yo kuja mu ijuru. Babarira mugenzi wawe kugira ngo ubohoke wowe ubwawe. Babarira mugenzi wawe kugira ngo uronke amahoro. Babarira mugenzi wawe kugira ngo ugume ufite imigenderanire n'Imana. Babarira mugenzi wawe. Babarira mugenzi wawe mwene data. Ndazi ko mugenzi wawe yagukoshereje kanini. Ndazi ko yakubabaje bikakuguma mu mutima, wamubona kunyuza iruhande ukumva urabyibutse byose, wamubona amaso mu yandi ukumva nawe wamugira nabi. Ntago Imana itwemera ko twihora twebwe. Wa mugenzi we uri muraja mu ijuru, Imana ntago itwemera ko twihora, ahubwo uguhorera ninde? Ni Kristo. Koresha ijambo ryitwa kubabarira. Uryatura akanwa kawe ati ndakubabariye. Uryatuze akanwa kawe ati ndakubabariye. Ntibikugore, asama watura ati ndakubabariye, kugira ngo ubohoke ubwawe. Haleluya. Reka ndabwire bene data, ndazi ko kubabarira
ari ibintu bigoye bivanye n'ibyo yagukoreye, uri kuriyumvira uyu muntu yankoshereje kaniniya cyane, ntabwo nshobora kumubabarira. Ariko mwene data, niwibuke cyagiye wari umusambanyi, niwibuke cyagiye wari umujura, niwibuke cyagiye wakora ibyaha bitandukanye, niwibuke cyagiye wikinisha, waragiye gusaba Imana imbabazi. Niwibuke bimwe wakora bitanezereza Imana, kandi n'ubu ugisaba Imana imbabazi. Mwene da, ndakubesheye? Ntabwo ndakubesheye. N'ubu uracasaba Imana imbabazi, n'ubu uracavuga ati Mana mbabarira, uyu munsi navuze amagambo menshi, uyu munsi nacumuye, uyu munsi nagenze nabi, mbabarira. Uracasaba imbabazi. None se ko tugisaba imbabazi Data wa twese, ni kubera iki bagenzi bacu badusabye imbabazi tutobabarira? Uyu munsi ni ijambo rivuga ati imbabazi. Ijambo rirakujeho kandi Imana iragukunda. Urashobora kuba waribagiye umuntu yakugiriye nabi maze ntumubabarire. Nimba waribagiye, ukaba waribagiye, vuga ati uwo ari we wese yaba yarangiriye ikintu kibi ndamubabariye. Atura iryo jambo, ntabwo ari ibintu bikomeye. Atura ati uwo ari we wese yoba yarangiriye ikintu kibi nkibagira, nkanamwibagira, ntaramubabarira, ati ndamubabariye. Ako konyene ati ndamubabariye, maze uguma aho ngaho wifitiye amahoro we n'Imana yawe. Haleluya. Imana ntabwo ishaka ko tugira ibibazo. Imana ntabwo ishaka ko twicara dufite ikintu cyatubuza kuja mu ijuru. Burya Imana ni papa wacu, aradukunda. Ntabwo ashaka ko twicara hari ikintu kitubuza kuja mu ijuru. Kuko mwene data, ntabwo tuzi umunsi n'isaha. Burya niyo mpamvu Imana iguma ivuga inyuze mu bantu bayo, iguma ivuga inyuze mu bakozi bayo, itwibutsa ko dukwiye gutunganya ibidatunganije, kugira ngo igihe nicagera cyo kuva mu mubiri ntazagire ikintu na kimwe kitubuza kuja mu ijuru. Mwene data, ibuka disi. Niwibuke mugenzi wanjye, ibuka umuntu yakugiriye nabi. Nturebe ngo yarakubabaje cyane, nturebe ibyo yakugiriye, nturebe, ahubwo mubabarire bivuye mu mutima. Umubabarire, kuko nawe niho uzaronka ukuri uzaja mu ijuru. Ariko nutamubarira, ico kintu kimwe gusa kikubuza kuja mu ijuru. Babarira mugenzi wawe kugira ngo ntuzagume uboshwe, kandi ntugire intuzenyi ishavu. Ntugire ishavu muri wewe, Haleluya. Bene data, Imana irikira twibutsa, twibuke abo tutarababarira. Twibuke, subiza amaso inyuma. Ndazi ko wakomeretse, ndazi ko bakubabaje, hari abagukomerekeje bimwe bibi. Mwene data, umutima wawe warakomeretse, umutima wawe warababaye bivanye n'ibyo bagukoreye. Ariko nubwo wababaye, mwene data, kugira ngo uze winjiye mu bwami bwo mu ijuru, nubabarire mugenzi wawe. Babarira mugenzi wawe kandi usabe n'imbaraga. Imana iguhe kwibagira, Imana iguhe kutaguma uvyibuka. Mwene data, kino gihe tugezemo ni ikiherezo. Tugwiye kuza twiyeza buri kantu kariko kose. Subira inyuma, wibuke ibyo utarihana.
subira inyuma wibuke utarababarira maze umubabarire. Uwo mukobwa igihe babuze izina ryo mu gitabo cy'ubugingo baciye bamwirukana ati ija mu muriro. Aragenda mu muriro, bamuta mu muriro arasha. Bya bikorwa byiza byose yakoze akiri muzima, kwa kuririmba, kwa gukora ibikorwa byiza byose, nta na kimwe byamaze. Mwene data, uramenya ko icyaha kimwe gusa kiragenda kigafuta biriya byose wakoze, bya byiza byose wakoze, ukabura ijuru. Nimuze tuje mu Mana, nimuze twihane, nimuze dusaba imbabazi Imana, nimuze twiyegereza Imana, tugume tuyibwira ati tubabarire, kuko ntago turaberanda, umweranda ni Kristo. Twe turabanyabyaha, tugume tubwira Imana tubabarire, kuko ntago tuzi umunsi n'isaha. Twebwe turiko turagenda, iwacu ni mu ijuru. Bigusaba ko ikontorore muri wewe, ikontorore n'igiki utarihana, n'igiki wakoze uyu munsi utarihana, n'igiki maze ugikure mu nzira. Ninde utarababarira? Yesu Kristo aragukunda mwene data. Yesu Kristo aragukunda cyane, aragukunda. Reka ndababwira, ijambo ry'Imana tubwira ati ngo nimutwame twiyeza, ngo kandi ngo twame dukenyeye, ngo kuko tutazi, ngo twame dukenyeye, ngo kandi amatara yacu ngo yame yaka, ngo twame twiyeza kuko tutazi umunsi n'isaha. ngo nitugumye icyo twakiriye, ngo tukigumye, ngo tugikomeze, ngo ntagire ngo udutwara ikamba ryacu, ntagire umuntu aza kugitwaka. Mwene data, kutababarira mugenzi wawe ntikuze kukubuza kuja mu ijuru. Atuza akanwa kawe ati ndakubabariye, kandi bivuye mu mutima. Yesu nabaha umugisha. Tubabarire mugenzi, tubabarire abagenzi bacu, kugira ngo natwe papa mu ijuru atubabarire. Reka dusenge, duhumirize dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, turi imbere yawe tukwereka ko hari abo tutarababarira badusabye imbabazi. Mwami Yesu, turakwinginza utubabarire Mwami, uduhe kwatura ati turababariye bivuye mu mutima. Turakwinginze Data wa twese utugirire imbabazi, kuko Mwami icyaha kimwe gusa kitubuza kuja mu ijuru. Icyaha cyo kutababarira abagenzi bacu ntikize kitubuze kuja mu ijuru, ahubwo duhe imbaraga Yesu Kristo, duhe imbaraga, uduhe kwatura ati turakubabariye Mana bivuye mu mutima, maze uduhe kwibagira. Yesu we, turakwinginze Mwami Yesu, twibutse abatugiriye nabi ntitwababarira, kuko turashobora kuba twarabibagiye. Turakwinginze Yesu, twibutse aho twacumuye kugira ngo dusabe imbabazi. Turakwinginze Mwami, twibutse Yesu Kristo, turakwinginze utwibutse aho twagukoreye nabi maze twihane. Turakwinginze Yesu Kristo, umwuka wawe wera twibutse maze twihane, kuko igihe tugezemwo ni cyanyuma, ntago dushaka ko turimbuka. Haleluya Mwami Yesu, ntidushaka ko turimbuka. Turakwinginze umwuka wera atwibutse maze dusaba imbabazi, abandi tubarire bagenzi bacu. Urakoze Yesu, urakoze kugiye kubidukorera. Urakoze Mwami ko kuri abo bantu Mwami ugiye kwibutsa. Urakoze Data wa twese,
umugisha umuntu ari we wese ari bwumva ino video. Sabye nizeye kubikora ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.